WHO World Health Organization hi risel na lam thuwa khovel pum puya pol lian berle member tam na berania chuta telve tura member ni theidan hi kong sang sang oma UNO member to pot chu WHO a hian antil theya ma se UN Secretary General ne na WHO dan pui an pom thu hriat tina an pe ka ngai thung UNO ala telve lo ramte po WHO member an ni thei thoba ma se dil na an thelu masaka ngai ve thung chu min huwa World Health Assembly WHO a thurei sang per hian dil tu ram chu an pom le pom lo simple majority vote la in thu thluk na an siam thina tin ram pui tling na la ni lo ma se ma nia in rel bol na le in lai chin na la thunun vek thei lo te chu an thawang ho tu sarkar ina dil sak nuwa associate member an admit thei boka WHO member ni na hiam thil engemo mo phurna akeng tel nga la chu WHO dan pui a inziak zong zong pom angai thung ram tin hian kum tin an sum lak lu le aram len le te dana sirin WHO a hian sum an chung lu turania member ram tin hian World Health Assembly ya vote khat fek an ne ya tun din huna khovela hian WHO member ram hi za som ko pali an meka khovel hun sang sang za som nga chuanga office an nei bok WHO a ram sang sang te sum tho dan hi chin in a then than theya associate contribution member fee hi ram tinin member an ni awang an pe nge tur membership fee ania sarkar lai pui sum lak lu GDP le ram mi pui zat azerin chun lu za tur hi bituk thinania tin voluntary contribution mani du thua pe ki WHO budget asum tam zo za zela somria vel lo lu nar ani thunga heta hi chuan ram sang sang te ba ka mi mal le pol sang sang ten an sum du ang zat an pe theya entirna Bill and Melinda Gates Foundation te hi sum pe nem ber polan ni a he sum hi epeturam le polten an du zong bik a manatan a pek thei thunga ni chunga kum sang ni som ni pali le sang ni som ni panga chunga sum tho tam zual ram te chu USA an ni a US hian za asom ni vel pe in apetam bera atota Germany ni in China in an tota Japan le UK ram pani te po hian sum an tho hlok le bok chutianga at petam ber US chu angai dan ani talowa Donald Trump chuan a Trump ni na aron chel ni kumsang ni som ni panga January ni som ni khan World Health Organization chu san tur hian executive order alo ziak to a he thuthluk na hi akum kan nuwa January ni som ni pani sang ni som ni pani khan ataka man tran ania tuna hian United States chu official in WHO member atangina chuak felta tinani chu hetianga chu chan hi COVID-19 na China a shi adar tran lai khan WHO hian thil akal pui dik tok lo ni inanga ya WHO a hian siam that ngai tam taka oma ma se an thak dang lam tu chuang lawa China thu hnuaya a omni inanga itlata shipui COVID-19 chung changa China sarkarin thudik azep chu WHO hian a puyani atibo Trump asoidan chuan WHO hian Srilen tir khan film khur tura hriat tirna dikle ma takin apelowa chu khovel poba har satna na satak thlen pha tu ani atibo US hian WHO a poisa apeki kum khatim dollar million zalivel ania chutiang khopatam sum an pek la ya thunei na an nei tlem le an ni aya petlem zok China in thuan nei zok chutik atilowa chutiang in kumsang ni som ni dai to khan official in chua san tur hian ma ala to a ma se Joe Biden an president na achel nuwa he thuthluk na hi a hnol le a US chu WHO a om chun zom le ta ni US in WHO a chua san hian ngong lian tak tak anei dona US atanga sum thelu tur a om don to lawa wangin WHO na tho theina ati chingpen na sa le thei dona hrisel na program poimo tak tak khovel mun sang sanga kalpui mek polio ti re te nu le no te hrisel na te le HIV le malaria dauna te konga har satna na satak a thlen rin ani a tin sum le pai har satna awangin WHO chuan na thok tu tam tak a chan theya an malak na sang sang kalme ka buena a thlen viau rin ani bok tuna hian khovel pum huwa pin shipui pandemic lo om le thei nalaka in buat sai na le in siam rem na konga
tho ho na atlak niam pha do na shileng lo thleng thei zir chian na po achak tok lo thei wani tin a in nu do awang hian USian khovel mun sang sanga shileng thar chungchang information le data poimo mu ma theina a hlo tel thei boka hei hian US chung lam hrisel na abi kin shipui lo lu theina laka atiral khel thei le bok US in athu nei na le hrisel na chungchanga malak na konga amun ruak chu China ang ramdang ten lua kha tumin ma an la thei boka hei hian US diplomatic power ati chethel thei bok chu wangin US in WHO achua san thuluk na hi ramtam tak le khovel hrisel na lama mithiam tam takin an thlop lo le a he thuluk na do dal tu lian zual te chu WHO Director General Tedros Adhanom WHO atanga US chua hi US tan chau ni lo khovel pum pui tan chan na ani thu asoya tin US chu engti khuna po lokir le tura an som reng thu asoi tel bok Germany Health Minister chuan he athutluk na hi serious blow ani thu asoya Donald Trump chu athutluk na ngai tu non le turim adu thu asoi chok poka European leaders tam takte chuan he thil hian khovel huap tho ho na ati chedon ni inan nga ya Canada po in US in la rang hian har sat na ASEAN thei tur thu an soya tin mithiam le pol sang public health expert le scientist tam tak America mi te ngei po in he thutluk na hi mason na muthui lo le dik lo le science lama film khur lo ni inan soya United Nations UN thupuang tu po in US chu WHO a tel chun zom turin an du thu an soya hrisel na isu chuan ramri a shelawani atibok atlang puin US in WHO achua san hian hrisel na atan sumdin hun ba ka khovel huap hrido na konga tho ho theina ati kholo thei don niam mu an tam hle bo chuti ruale ro chuan Donald Trump thlop tu te le America First Policy tu te chuan he thuthluk na hi an thlop le thunga an ngai dana chuan US in sum apek nem em laim lok na an mutok lova WHO hi sarkar sum he le timuang lutu anga mu an oma WHO chu China thun huai om le athawang hau lutuk ni inan nga ya hei hi US ta na hlom ni inan mu bo WHO hian ma ason du lawa wangin chu san hi siam that na kong khat a ngai tu po an tam hle ni public health lama thiam na nei tele democrat club tu te chuan he thuthluk na hi an soi sel na se le thunga shipui lo leng le theila ka US a in bua sai na atlak niam pha thei ni inan nga ya vaccine dang siam na khovel mun sanga shi sample mu thei na data exist US in a hlau tur chu poi an ti hle bok tin US in a chu san hian khovel si sel na konga China in thu nei na anei len pha jok lau po an om tanuk mai hetia US in WHO a chu san hian China tan kong tam takin hlok na le rem chang asiam theya US khovel si sel na konga hruai tu ani thina a in lak ran ta ka chuan he hruai tu hun ruak hi China in luak kha atum ngal ni inalang China chuan US chua nu hian WHO a asum pek chu na sataka ati tam tur thu an puanga kumsang ni som ni panga me tha a dei to khan kumnga chunga tan dollar million zanga pe an lo tiam to a hei hian WHO chunga an thu nei na ati chak zual le do na ni US in thu nei na anei tlem ta ka wangin China chuan ama thlop tu le ami le sa te chu WHO a din mun poimo chel turin an nor thei jok do na hei hian khovel si sel na policy ya China du zong le ngai dan alan chua tir nem pha thei ani ram re thei jok tan si sel na lama tan puina le tho ho na konga USA in China chu in nga na tlak jok anga alan chua pha theya hei hian a diplomatic power ati chak le don ani chu wangin US in America siam thata tuma America first akal puina zual hian kong tam taka China tan hun tha alo in her chuak le si thin ani ber mai Donald Trump hian vision le tum du jok anei rurang thina chu a vision ni ber thin chu America First Global Health Strategy ania khovel hisel na inzom khom a in bilateral agreement ram le ram inzom na le mani ram hisel na da poimo jok na America First Policy kha alani fana atam hasa a WHO chua san tumin ma ala a ati zo man lawa wangin a policy ho ati tum ho ti lo ting turin lo kir le hi ani ber mai
hetianga asum lo man thin chu domestic health program le US risel na lamatan man atuma tin WHO in a thei lo risel na na thok thei tur US champui na mang thei te ne na tho ho atuma chu chuan US private sector le sa khopol te antil thei na hun ahong dor ani engpo ni se kan tranemo tran lovemo tha kan tiamo tilowemo hetiang ma mani tuma chiang le mani policy ti puitlin tum tat ram shoi tu nei hi keiniang ram tan po hian athak lel om ve ta hle ani politician mi bum tu ni lowa mani manifesto le policy ading nget tat mitum ru le huai sem Donald Trump ang hi khovel ram tin hian amamo ber chuni